Sanibona bakithi, mina ngiwaseshowe kaMondi. Uyazi bengithi ngiyathula, kwangathuleka. Kuhle ngoba lento ngizoyiposta epagini lami. Ngoba ngiyibona epagini lomuntu, ngiphendula umuntu. Nakhona futhi ngikhonjiswa ngenxa yokuthi kuyabonakala ukuthi lento ekhulunywayo iqondene nami ngoba phela imina umuntu ofike wagcoba umuntu ngo-oil, oil owaziwa yithini ukuthi yini, kodwa ukuthi u-fish oil angazi, ngikuzwe namhlanje u-fish oil. Ngingeke futhi ngisho ukuthi u-oil onjani. Kuyaye kube kuhle ukuthi umuntu uma edinga ukusiza, uma efisa ukusiza asize ngendlela yakhe, asize nje ngaleyo ndlela afuna ukusiza ngayo. Ebese ngabagxeki abanye abafike basiza ngendlela bebesiza ngayo. Kuyaye kube kuhle futhi ukuthi ube khona endaweni ngesikhathi kwenzeka isigameko, ngoba esigamekweni uzofika ubone ukuthi kwenzakaleni. Kubi ukuthi ule la ukhona ebese ufika la uzokhuluma inoma yini. Kulungile-ke ngimgcobe ngefish oil. Ngimgcobile-ke usisi uSne wakwaNhlapho ohlala eMtuba, kuthiwa simgcobe ngefish oil. Ifish oil ehambelana nama-herbs asendalo enhle, Herbs and Beyond. Ama-herbs afike alungisa umuntu ngaphakathi. Le kuthiwa ifish oil bisifika yona nje iyaqedelela ekutheni isikhumba somuntu sibe healthy. Bekukuningi obekuhambelana nale ebekuthiwa ifish oil okungabonwanga abantu ngoba bebengekho. Isikhathi esiningi ngingathanda ukukhuluma ngoba ukukhuluma ukukhandela ukukhuluma, kodwa angifuni umuntu ogudla iguma. Khuluma nami ufuna ukukhuluma nami, ungaligudla iguma. Ngiyamcela-ke lowo omthandayo wena othe mina ngilapha abantu ngefish oil. Abanye bathi ngeke ngilingene izulu, abanye basho lokho abakushoyo, abanye bayasho. Ngicela nimlethe-ke lo enifuna ogula ngakini eduze kwenu, nimlethe nimgade masimelapha nendalo enhle Herbs and Beyond. Nimgade nesinike lo minimum 3 months esithi awusinike wona mangabe silapha umuntu. Nisinike wona ngoba akaze kusho thina ukuthi sewuyabonakala umehluko. Uma abantu bewubona umehluko kusho ukuthi abantu amehlo abo ane peace, amehlo abo ane positive energy, bayayibona into ezama ukwenzelwa uSne. Ngicela ke nimlethe lo ogulayo otholwe yini, hayi uSne. Lethani ogula ngakini simlaphe. Kakhulu sibingelele ngibingelele ngaso noma ningibone inkundla zokuxhumana ngifike sanibonani Dumalanga Aheli kai Bonjour uTJ Xalo ndalo Herbs and Beyond. Ngihambi ngedonke ngihamba no sanibonani sesithe action ke manje. Ngiyathemba niyaphila njengoba kade sisho bafethu ukuthi nansi imithi asifikanga nayo njengamanje, sifike nayo ngolwesihlanu. Ngolwesihlanu khona abangabonanga ukuthi besilethe imithi yasendalo enhle Herbs and Beyond. Safike sayishiya iphelezelwa imithi igrosa ekwenzani uthi uma usisi ephuza imithi bese kwazi ukuthi edle ukuze umzimba uzobuyelwa amandla. Sicela ke ukwelekelelana njengomphakathi, sicela ukubambisana nathi nibambisane nawe noma ngabe uneklabishi noma ngabe uneklabishi notamatisi no-anyanisi, letha uzo-contributor. Senzani sakha umzimba kasisi siyamsupporta ngoba izandla zenze njani? Yebo, namhlanje kula ekhaya ngelinye ilanga kuyoba nakuwena. Ungathi uma ngakafinyeleli kuwena bese uyibona wena ukuthi mhlambe wena njani. Naye ubengazi ukuthi ngelinye ilanga kuyoba nesimo esikanje. Bese siphinde siyakhumbula ukuthi singagxeki i-information ephelele singenayo. Singakhulumi i-information ephelele singenayo. Ngoba ngelinye ilanga kuyobe kukhulunywa ngawe i-information engaphelele. So siyacela ukuthi umndeni wala ekhaya niubeke emthandazweni, niusupport njengomndeni wakule community. Ngithi nomndeni siyabonga kakhulu.
Asimpeni ithombe kakhulu ke ngizobiza uManqobo nangoba nimbiza ngoManqobo. Ngicela ayelethele nanti ibhokisi lapha sesiyaphuthuma bafethu sambeni umuntu esize kuyena lana kwenhleko akekho right esimina kufanele simmise kahle phandle. Ngoba ngiyazi into bese nimshutha futhi senihamba naye nithi ngiyambona ke hey kodwa ningcolile kodwa basinqoma bakwethu abantu kwabanye ama province bathi ke sibe njenge KZN ukuthi uma ngabe izwe into ivele igijime yonke izo support at least contest monyola yona ke yodwa ukuthi siya support bakithi ke nansi wheelchair indalo enhle Herbs and Beyond ngaphansi ka dokotela uHuman Plumber the Fajara esithengile nathi ukuthi cha ucela ukuthi ke bakithi engalokho equkulwa kodwa for now ke hambe kanansi wheelchair asishongo ke thina siyindalo ukuthi sesivalile la sekukhona thina sizogida thina cha wonke umuntu uvumelekile ukuzoletha ini usupport njoba nathi sasithumile itholeleni TV yafika lana nizwile isho so ke nathi sisifikile ke lana ke bakithi ke nansi mithi nayibona ngithi iphindele ke neyikhuluma into nisho angisho phela nina ngisho laba abanye ukuthi bethi afike eCrossa kolethi eCrossa bazophuza ngani nemali ekuthiwa sikhishiwe bathi imali izosiza ngani angithi kunengane encane laba kithi so lengane encane ukuzihambe esikoleni kufanele ikhere nando Macron siyanicela sesingaba kanhleko sonke manje la singaba kanhleko sonke la kwasala imali la ekhaya ukuthi ingane ithola icaring ikwazi ukuthi esikoleni iqhubeke siyabonga kakhulu udokotela umfundisi wethu kusekhona phakathi kwethu baba Msholozi ngizocela uzemfowethu usithathele indaba sikhulekeni ngiyazi kade kukhuleka kwesonini kodwa ke besithe nathi sokwenza inkonzo la ebese ke lamazi nomlungu mlungu take over thina imihla ngemihla zamkhulu wena thina imihla sikwenza sikwenza mkhulu thina imihla sikwenza sikwenza mkhulu wena thina imihlangemi sikwenza sikwenza mkhulu thina imihlangemi sikwenza Siyabonga ke uNkulunkulu egameni lika Jesu waseNazaretha sikunikeza udumo inkazimulo yonke ubukhosi bungobakho ke uNkulunkulu wethu onqoba konke uNkulunkulu wethu ogcwalisayo uNkulunkulu wethu owembozayo uNkulunkulu wethu ofihlayo uNkulunkulu wethu othwalanayo uNkulunkulu wethu osikhanyisela indlela uNkulunkulu wethu ophilayo nophilisayo uNkulunkulu wethu one storehouse sakhe that never goes dry uNkulunkulu wethu ophila imihla ngemihla uNkulunkulu wethu ukuphila kwakhe kwenza ukuthi ukuphila kwethu kuphelele uNkulunkulu wethu onqoba konke uNkulunkulu wethu ukuthi nasempini ube sihlangu sethu sokunqoba siyabonga ke uNkulunkulu siyabonga baba wethu onamandla onke uNkulunkulu wethu sibonga ukuthi usivumelile uNkulunkulu wethu wadala isimo baba wethu onamandla onke esizokwenza ukuthi uvele njengoNkulunkulu
Baba wethu angcwele egameni nasegazini likaJesu sibeka lo mndeni sibeka le ndawo uNkulunkulu wethu esandleni sakho uNkulunkulu onamandla onke ukuthi konke okuyizimpi nako konke okuyimimoya nako konke okuyizinto uNkulunkulu wethu onamandla ezihlasela le ndawo egameni likaJesu waseNazaretha uNkulunkulu wena onqobayo siyabonga ke egameni likaJesu waseNazaretha amen. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button. People are dragging Udon Thandeka King lobe smart kakhulu ngapha ku-SABC 1 as uManqobo, and people are saying ukuthi she's using Usine to promote some products akhe endalo. Usine khoza lo ntombatane lesitori sakhe sesibone laphana kuThuleleni TV, intombatane na-31 years that has turned into an old lady ngemva kokuthi alale nabhuti waseLimpopo. So sibonile uDon Thandeka King ngitena indalo enhle product bamsita kusine bamgqobisa amafutha bampha ama-products bampha ukudla bampha ngisho nemali. Now people are saying ukuthi oh no, she's doing this because she is trying to promote my products akhe ndalo enhle bamgqobisa i-fish oil ebusweni. People are just saying all kind of negative things about uThandeka King, and uyaphendula kokuthi lokho labakhuluma ngobantu enkulu lento iqhumana kumphathi kahle. If bantu basola abafike nemuntu wabo logulako bamnike 3 months wabone ukuthi ngeke azamvuse, because now people are saying ukuthi she was using fish oil ebusweni basini. Do comment your thoughts down on the comment section. I'll see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.